Sengihamba ma. Ngisale kahle. Kodwa maye indaba ungasiphathi ngokulingana. Izolo bekuhamba uhlengiwe abuyela eGoli lapha ahlala khona. Umnika isikhafuthini samakuku. Wathi besahamba segeyithini wathumela abantwana ukuthi bamvimbo sokhohlwe ukumnika amakhethenisi amadala ongawasebenzisa. Ngolesihlanu bekuhamba umelusi la ekhaya. Umnika amakuku wamnika namathulusi ababo okusebenza abesuka wasebenzisa. Kodwa mina mangihamba kuvele kuthiwe bye. Mina ngazi kakwenzani. Indaba sikaphathwa ngokulikana la ekhaya. Mhlawumbe yilo muntu angisebenza. Ngilokuthi mina ngisebenza amatoho ama-piece job. Angikuthumelela ama-thousands nyanga zonke ma. Nambe ngelijabuleli ikhethenisi elilodwa engizolifaka ebathroom la ngihlala khona. Nambe ngayijabulela itangi noma isando ithulusi nje elilodwa ku-toolbox yababa. Kodwa wena uboni kubalulekile lokho. Ngiyafisa uNkulunkulu angisize nami njengoba sisuka ku-2024 ngithola i-permanent job. Ngizokhona nami ukuthi ngikusende lama-1,000 ngiphathwe kahle ngeke ngapha. Ngisale kahle.